Kastala ti biag! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti dakes, tapno di ka agbanag adakes. Dito'y drama tayo, Kastala ti biag! Ay, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Saan ako na mapanidya balayaw? Anya ka na iti gagaram ko maili balay may. Agparti kami ngamin iti babaw inton Domingaw. Mangayab ka kuma iti kadwam, tada kayaw ti agpartay. Ay, samod lagayam. Awan parikaot. Apay ngagpaparti ka manang. Ipapunyag na ngamin dya apok. Ay, kasta. Ada mabalin ko abagaan akadwak ng agpartay. Pati ko maagluto Hustaw, ta nalay ng agluto ni Pari Pedraw. Isaw ti ayabak akadwak tao. Enruar mo mananday tadakkel abunang mau. Papanam? Basta rumwar da ti abunang, amumaw no sardinaw ti papanak. Ay na, basta rimwar ka nga igam mo day ta abunang, madanagan akon. Anya ko mga ti pakadanagam. Amumun ano niya ti kayat ko asawan. Adda nga min luklukaw. Datang iwat mau, mga numanggag da ka. Oray di da mangag, no adda makita iti aramid mau. Maamuan dan tumot laang. Saan da amamuan? Awan lakat ti mangibaga. Oray awan ti mangibaga, maamuan dan tumot laang amaamuan kung langarudan. Saan ka man na tumagalit? Di nakbibiyangan ka day. Di ka kitagyaman, tadag sangput akarne. Ay, uray jak makaramraman iti karne. No sinasaor, tinagtaudan na. Ay, kastala ti biyag Pagbiyagan amin a kinasikap. Nasayaatan nagranatan dito'y paray. Nay, adda ka di pagsayaatan ang nadalapos mo dita, paray. Agsagana ka, taintun Domingaw. Inta ka no agparti iti babaw, idiayan dakwana. Agpabunyag ka no tay anak na. Ay, addaman nga roden siguro Iso nga raw da si kati inayabak. Ta umayon ka kadagiti ibagak nga aramiden ta. Dagiti kadisigod akakadwam. Saan da ka di nga umayaw? Ay, agin lilinis dagiti paray. Ayam jak amu ano inton jak makitkita. Ang mga nubukudan da, adidak ibingayan iti maipuslit da. Ay, kasta siguro Wano, narawat ka nga talaunay. Isu para pulutan dala ang ti ipuslit da. Di da kan inraman. Agin dadalus dakit di ata iso ti amaw. At daman siguro papanamong, awit mo mo't ibunang mo. Sigurado man da ito yan. Ikatinyo man ti aramid yo. Ano agparti kayo? Kat pakipartiyo amin nga umasidag ije pagpartyan nyo. Umasidag da nga road. Apay kat adi mo iramanin. Mayat apagpulutan ko naman. Sapay pati pusa nga umasidag kat iraman nyo. Pagsayaatan ti boksit amin dagijay. Nga uray saan nyo mat adingwan? Uray saan ko adingwan. No umasidag lakit day. Apay kit dingay. Anya nga tamat ti mariknam. No dingwan mo ti iraman ti sabali a partidor. Ay, kitaan da. No jak ida iraman a pakiparte. Kita mo, no da umasidag dito adinguan paray. Ay na pare, uray saan mo nga imbaga. Nakasagana to'y bunang ko. Nay. Kita mo na ita umasidag nga kinikinay. Agsagana ka. Ay, sige pare. Adan iti asidag mo. Isina mong ti ulo na. Uwan paray. May isa, dua, talo. Aday ta, naalan. Pidutan mo untay kargam dito sa ako. Maglakit din ta na sapata. Awan pa'y tao akadwata ditaw. Isong imbagak amasapata. Tapno nawayata ang mga ramid iti kayat ang aramiden. Nay. Adamanin umasidag ngagngat-ngatingat. Bulos akal deng. Sikamot ti magtiraw. Sikamot gayam day tama ng Berta.
Nagkuyog mo't gayam damanong kanlakay ko anapan nagparte. Wan ading ko, nga madasaan ko akayat nga aramid da. Hay, saan ko ang mabagbagaan ti asawak manang? Ay uray siya, day tati saan ko akayat nga aramid na. Uray siya nga rod manang. Pulos ajak anugutan day jing aramid da. Inbagak tupay asaan na nga isang put ijay balay, ti anyaman nga inala na iti linulukaw. Pangipanandangay. Anya pa ingay, no di saan nga ijay kakadwada nga ereng iti arak ken pulutan. Una yan dagita abartek. Imbagak ken kuana, asaan amang iramraman iti basol da. Ay, jaklakit di kaya timapan iji impyerno, gapulaeng iti karne. Naimas matgayam ti aglaw apato kan kalday. Nasa umang paray. Adda ko mamanan agpaparte, tapno adda manan bonus. Bonus akarnay. Uray awan ti agpaparte, no kayat ta ti agpulutan. Awan makalapay. Iwan mo't paray. Intalang aganop iti tarakan ti karo balita. Ayosay. Sa bagay, nalakalaang ti aganop. Uray saan tan amapan ije kabakiran. Dito'y talaang nasideg. Addan maanupan. Imbag ta nagsabat ta si Camila. Apay ka din, nana. Awanan kayo itibain iti asawam, agraman ni Tomas. Ni, apay ka din, nana. Adda ka di atraso mi kada kayo? Naramanan niyo siguro ken ni Berta je pataw ken kalding may. Patukan kalking. Ay, di ka maawatan, nana. Adda nakakita nga inraman dalakay mo ken Tomas a pinakibagkat ti kaldeng ken patumay. Ah? Ay, saan ko nga mo day tanana? Agpulumot laang ti asawam ken ti kadwa na aman ni Brong iti dingwan ti akin dingwan. Ay, napasensyan, nana. Ngamawan amumi iti day ta napasama. Idanon mo iti asawam nga dadakes a mapasamak kadakwada. Anya ti kayat mo asawan, nana? Makarmadan to adwa. Imbag ta nagranata dito, manang. Apay ka di ading ko. Nagsabat kami kin ni Nana Juana. Makaunget anak kisarita kanya. Ha, taapay ang makaungat. Inraman kanu damanong Tomas kin nilakay ko ti kalding ken pato da. Tiniliw da kano. Ay, oo na yun. Mangibabainda talaga. Kuna nang addan to kanu mapasama kadakwada ado ha. Aglablabos na mo't ngaminaan. Apay ngamin nga inraman dapat ikalding kan pataw. Tapno siguro adda pagpulutan da amanang. Ay, agasong ngay. Dapat ikalding kat inraman da. Addan to kanu da kas ama pasama kadakwada ado ha. Nagawan kat abain yon si Katumas. Anya ko matipang bainak. Kan anya ti ibain kao. Apay nga inraman nyo at tiniliw jay kalding kan pato da Juana. Nakaamamot ni sa Berta. Naibaga ni Juana kan ni Mila. Ay sus, haddan to ano aldaw yu adwa. Karma! Patpatsem na ta karma. Mamatpati ka dita. Di kaila mabain. Day tangamin kinaarsabyo kat iti pulutan. Di makipulutan ka matno kayat mao. Ay, di nakitultulad ka na kayo nga arsab. Naunaam lang tinangibaga saan mo akayat. Ang awan makakit kita at sas. Amangan mo ibusam ti sangadong daong. Sasawam mo. Ala, kayo dumawat iti pamakawan ka ni Juana. Nay, apay kumangin kam dumawat iti pamakawan. Panakabunos mi dayjay. Saan abunos dayjay? No di ka tinatakaw dayjay ngay narami jaw. Ay, sayang. Tatinakaw dagiti agtatakaw ti kaduam akaldeng. Nagsayang lakit day. Saan ka mat asumanorsura? Tamangan no isarunoda ka dagiti arsam. Sapay dadakkel akaldeng ti puliyaw. Sayang. Ay, inak mangki di pa isprian dagiti mulak. Tapno saan nga ibusan dagiti igas. Pare, nakita kakaslan na ulaw ti dakkel akalding ni Juana.
Adda iti arubayan da. Amang ano adda nakan na makaulaw. Ay, sigurado asaan na makataray no kung namakasla na ulaw. Inta tiliwan. Nungay makita dak. Si putam ti papanan ti kaldeng. Numapan iti kasupukan. Tiliwan. Bagkalamadagaws. Adda manen pulutan ta. Alang arod, mapan ko si putan no papanan na. Tarasam, mga nagsubli iti balay da. Sayang di kaldeng. Isaganam nga rodon ti pangilutwan ta. Saan lang nga pangilutwan, pati arak apang bulon, mangisaganak. Alang arod, mapanakon. Adda manan pulutan ta. Nay. Apay ngay. At kurkuripaspas matikalding dito'y karuutan. Ay, nagmayate. San ko napagrigatan at iliwain? Alakon kat episok ko dito'y sako. Aday ta. Ay, kita. Magnaak nga kaslawan ang yaman na. Lumabasak iti arubayan da. Di da mo akalding ti kargati sa kung awit ko. Ay, nakapangan siguro daytoy iti kompormay. Nagmayatin. At damanan pagpulutan may kani pare Tomas. Natay sabot kan ti kalding insang putbaw. Pinang ormo ka day. Rinapat ko laang ti sakaw. Naangsan siguro. Gusto tapno ditan pagrigatan pay. Pulpugan takid day. Agawaan tangarod nga iluto. Ay mawawak iti arak kan makasidsida akon iti kaldereta kan pinapaitan. Dito'y tanton sirok ti salamagi nga ang ginom kan nagpulutan. Napariir nga agpaiso dito'y sirok ti salamagi. Adda papag dito'y. Sa pulan to ni Juana ti kalding na adda gaya man iti buksita. Uray kasano ti panagbirok na. Di nan tumasarakan. No agdamag kadata. Ibagata, anakita ta anapan ijay bakil. Nay, mas maligayam tagkorkoripaspas kan naulaw akaldeng. Ay, angom, amungatan ni Juana, nga awanan ti kalding na. Kasano ko mga muna nga kat di namat nakita ngayon nalam. Ti pakas daawak. Apay nga agkorkoripaspas, iji arubayan da, iji nakita. Ang mga noadanakan na, iso ang naulaw. Agpos-posipaos, adi makatal na. Saan tan aparikot, no kasano ang naulaw, kan natay. Tinaskan ita, adda pulutan ta. Ay, wala pare. Tagay. Ay, mastikal direta kan pinapaitan. Nangagkaw amin asaritaan yaw. Itayak pa'y dita ngamdidak nakita. Adda ka dita. Anya kumatiin nangagmaw, aber. Jay man gayam kalding kaw day tapulpulutanan yaw. Amuyo ka day anak kapanganday ta iti pestisijaw. Napan na inarab ti ka is-spray anat natang. Anya? Nakapangan iti pestisijaw. Kitwan! Iso siguro ada ulaw. Agalwad kayaw. Amangan no dadakas ang mapasamak kada kayaw. Pare, binugwam ka diyan na yung bagtay karnet kaldain. Ay, sigakid di Sapay mangrumi nga agsakit ti tiyan ko. Ay, oras siya karam. Agsakit ba't ti tiyan ko? Day ta tinalaala ti arsab akas kada kayaw. Ibagayaw ka dagiti asawa yaw. Ta ipanda kayo iti ospital. Karmayon at dwa day ta. Anyay tanday ta nga inaramid yo. Natay akalding sindayaw. Laglagi po nyo da ito'y apagsasao. Di ka agaramid iti dakas, tapno di kan tumot agbanag adakas. Unay kat nga minan ti aramid yo. Jakpay kayat iti tumangad iti barsa nga. Ay, uray siyak mo ta. Jakpay kayat. Ay, madigayam.
Ay, dakas ti aramid may. Jakon kayat kag siday tinatay akaldeng. Ay, uray siya. Ay, jakmat kayata. Kasano kumapay ang makasida kayo? No sumaruno kayo matan iti napasamak iti kaldeng. Pakawalan nakapaw. Saan ako nagsiday tinatay akaldeng. Hindi na kumamot alalaan. Apaw. Pakawanan nakapaw. Ay, agbalbaliwa ka na. Sana na maulit ti dakas nga aramid may. Ditan gagayem tinaggipusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka garamid iti dakas, tapno di kanto agbana gadakas. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag, insurat ni Steph Mero, iti direksyon, Teresa Calay, sound effects, Jofer Anas Basit, musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay panagdengeg.